Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap ki mi akardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. MLA election nang lejitok dok ahut MLA candidate tatuma Phan Kangthum Karne along tin a constituency along same pedopono pasonto siladak lakhang ko thok Duarbagori MSC Constituency ke parlo bokajan LA 108 bokajan LA long stame ladak daitor ha balong stame Congress lepen e picture se tum chelangsi ladak bokajan LA pe ke thudun ak hai rotoning ke Phan Kangthum Karne ji phansil ladak sik chadang pon bomlo ladak pinangana muluk tum ga chingrum do tapi social media long thek ponong teng pro dangte Duarbagori ang kangabangke picture sila pen Congress ke avilu pusi kato ko bitam tabe patadam sabe non nili tum ke thak polong teng pute Congress pe picture sila topik lang apa bang so line support hak candidate alang tum picture sila pen Congress tum a candidate high vekjima la pen pata high unjima BJP ya tuma Phan ke paremji po Phan sela line ke sik ke tang pon do polo la sa non line do lo la sa so line do despen alang tuhan perem pon unjima labang salam ka chini ja Phan ilidak akke do to le dar to Phan la pinanga la dak thang se tong do Phan ila phe sini arju ponji la pen parta be la dak candidate welcome abang phu Phan mate la non harokat pen LA pen ke thodo bang phu mate tum la phe arju ponji la sino bang ke adak atuma Phan si ni la phe arju pon Phan rotoning tek hai non bike bom lo selang Phan thoi ni tum lam phe sini arju ponji anu kapra ka Phan sameni tum lam phe arju ponji ni tukar benglo chila pna hongrisi selang Phan thot arju ponji po kela dak Duarbagori ang kangalong pen e pechar selong pen kache paduk naya bang phu kristom terang khai alang ni Phan thini lam phe arju ponji nala tum pini ladak e pechar sila pen Congress line ke do pen akai sorjorong phara Phan harakhat bokajan LA pen ki thodun kai sorjorong phara Phan ke parmg pusitan tum kache sika sedang pinangana tum chithon ponlo lasnai tum kai sorjorong phara Phan paramdet unjima lepen parta mela non rotoning te kai Phan tum hai unjima ke cheng sia bang ke nili karbenglong rat Phan sia akiru pingtu lapen ke Duarbagori arat Phan akiru pingtu lapen ke bokajan LA long Constituency trok arat Phanili akiru lapen ke nigang sama karom pingtu nilitum alliance ki dunang kok alam the aputhak ke chengsi nili puingtu kopi polama purute alliance ke ketiabata mentuni ta nilitum ta kroikri ke chengsi alam ke litum che thandak sime tame pini angdeng la suang deng kopi posiki wang lu pulute nilitum langbom lo pen munthi bom lo ingkrung bom lo ingsai bom lo lapen kapedusi nilitum kachani dam bang kala heno na hok pen sebe nilitum bang la BJP a government bhan ke nitum perem vek nang po pusi nilitum alliance ingtung tes tame nilitum chingwai si alliance nang po pen nitum alliance lo lapen la anchot takalis tame nilitum ladak bokajan ilong make nilitum a candidate tame sacrifice dead lo lapo ana dan si nitum chipitang lo pini apo sila ke karbing long arat phana ke matha pen nitum la bang so step ding pon lo la si nitum ladak bang ke bokajan LA long bang ke APSL si bang ke nilitum bang ke roton ingti phan nitum ho or pidun po laben adun thu bangke nilitum surjorong phan ke per MG po abangke surjorong phar phang aphan kali BJP bhang ke per MG surjorong phar ke lage karbenglong sor roton ingti le karbenglong sor nili apena dik telum che theklong logi sitame nilitum bangke BJP ideology phan sin nilitum ke per M Kangthum BJP atum hala a mindset phan sin nilitum ke kapar M Kangthum BJP tum hala a hidden agenda juntu one nation one culture one religion ini tum non head hekdam long lokedi je non hala juntu Hinduism Buddhism ben ka converted tum Phan bangke la tum bangke SC ben ST as status ka tum long lelu balam dolang hala so alam ini tum langdam lo pulute pejo pojo pen BJP tum ake claim ake dam je long ke ake chunang tax ni thekong long la poson tax tum non dak North East India Phan stame itum langdam lo pulute BJP ke ini tum khai so la pen ke juntu la indigenous juntu a dhoromani imkiri matum Phan ki mi uang thek kali pusini lipudami lasi surjorong Phan tong ke per MG kali surjorong phar ke pini BJP bena Congress thek pini Congress bena BJP thek apena APS rasi thek semen ini tum ke per MG bang ke BJP bhang ke per MG surjorong phar bhangali BJP ideology a concept Phan sini tum ke
ke pa remji ke peti kang tung la hello ni tum bang ke Bogojan LA pens tame pada pada Bogojan LA ke palu dak Duarbagori yang kang Constituency LA hini dulu tame la non Bogojan LA bang ke puling cap mamum penane tum pechurch la pen Congress tum line tu pen chipahai ponunji mala pen high veg jima nili ke puji bang ke jong hello urun doi posa nang tum ron setame puling cap ke lake airlines tum sai pu airlines si hai bola dak la puling cap ke lake airlines si hai veg po lake tok denon lake nili tung urun doi posa ta ron mowe ron muta ke ron ni bom ta ni tung tangka masebe nili tung bang la anve lon nili tung bang khai jok nang po ilong ri jok nang po lamang so BJP long pen lan velo ni tung puji bang ke lasi ladak ke constituency non ke thak det pen hap ke 14 polling station dun jul habar ke hat na the to office non dak polling cap dolang la jun la bokajan ke parlu la bang ni tung pu dol khatang lo la bang ni tung polling cap ken tung highway ji la bang tok pon det tami antela kita tang por anta be pechurch pen chiu la pen Congress pen chiu si pi nangan ke join jun mate alang tum ke spok dun BJP tum lo pen Duarbagori yang kang ke pechurch pen Congress ka vidyat luma panse muni tum ki pula pen parta mela son se ke chethan tante pinde bang ke tum thek pon thulo asalam thak nan pilo pini thek dong lo ke yante yo join lo puta be den nang po ala dak itu man ke do make hai richard tok bi pulo bang suri thom lo pusi ke join tang pulo ke di bang suri thom lo te pini langon rat gari ha pa na cheng thor jo la dak lok si nili puji bang ke bang pharo bang road truck so si rat do kogi dang te inut be lang individual si dak nang represent chot lang dong lang alang lia hemasor asomar do lang no nili hemason ke nili hemtun ke nili si nuet bang cholo dan nili hemtun ke lage pakep do ni tum korte lok si bang truck do bang pho do achor do lang no nili hem nili pan nili po do lang la poso taxi nili tum lok si pakep do nili hem ke ahok pe alam than dak lo nili la poso taxi bang pharo truck polote mane 1200 lu lage benang so bang si hisab chole yo la than dak le alam le la si nili tum ke ahok pe alam si polon dang tum jong hele orun doi poisa ron setame nili tumarat tu ke do thiblang la pen ke kopia posi APSLC atum BJP nang do re lo polote nang tum bang nak dak le mathanu nili tum kopi posi silent mood ke do ko कोई पोसी के दोजो नानी तुम चीनी ने देर लांग मा लासो भुटी ने तुम चिलोंग ले देर जिलांग मा नी तुम कोई पोसी के दोजो हाल लांग तुम मथा नोय जे never ever underestimate your enemy de lai तुम bang la चमा था नांगी माजोक्स तमे इनी तुम इनिंग चिबी नांगी if your enemy is superior than you then you should thanks them nangli jongsi nangli hutu nangli phanang thek monang nangri monak pulute nangli hutu phan rutu pusipu nili ki puji lam bang ke nangli hutu ra tum ta dojo jelang megjang jelang la pen ke nili tum na ron si dam je pot ke nili tum ta nili ria rong ke ko bane jang sai to lek po ke chi ipon go dam delu ron ke dam lo pulre ni tum na nok kek no pak ke pon vek bo chong ke nok ke pon vek po posin ni tum we are ready to fight la si la dak bang ke ni tum pulot budak po je pulling cap ke ni tum pulling cap ta dak ke Duarbagori pa pe vek po la jong na line ang kok nanti na tum ningkang sam jin men si la support nanti pechurch si pen la pen Congress ning sam jin pen si la support line ke to kale mane tum line back nang citang ho pose ke la person ke line chot mama tu ning sam jin pen si asimo pen ni pulo mate di ke cheng seram ni pulo rat phansi ni akero pi cheng ni lam thege cheng hut penta la si kubi pose rat phansi aprang ni liki bilo pulo te rat a interest phansi rat a kisung phan istim lang dam si stand pc ni tum pini ani ang bang ke la swang deng ke bang lo ahok lo tema leader ang mong asawa ka chi tonte do la bang ni ningje dagi patute rata chini dagi transparency nai pose ni ningje dagi lasi rata tuma farman pusi limu ben ke cheng si benta rata phansi aprang si ki bc kachoro si paprang aposi rata joine si nilitum isia sectional leader tum kroi krep ustame ang tong tia ke hai same pini anita do joisi alangta nomination da file fedet lo aposi nili alali phan nanglitum a channel hoiben government news fast Karbenglo news channel hoi pan alang li phan ang tong tie ke hai spokesperson pan dila keru ping tu alang li je nomination file li pan alang li ke file fede la ke Karbenglo rat a interest pan se alang li kar jab lo pot ini tum kat to ke western kura rat alang li pan churu nang ji mane APSLC long spokesperson lam ja so pon cha ni li choro pik alang li phan la bosong nai step ke deng ben alang li nonason alang li ke do joy pen la pen ke alang li ala alliance atum phan nang ki kroidun pen alang li atumi alom ta ni li chingkilong ni li cyclem bom pen kam claim bom se dam bom pusalang li nili phanang pulo aponi na phanang choropik lo pusalang li phani li pulo hai asi lam the samini pading oi lo alliance ke la nil tum chikroi salo chedon salo la pen chedon sar ben si rat farman rat interest pansi ni tum kam claim pilo la hello perfect la pona che pili ben pot senono bang ke dak Congress salong ke claim cepatuk na bang pansilam thea ki ponchi prangsi nalimen che thai thak oh nilimen ke agostin tera nanti tum pini la dak
ได้ทอร์ฮาวาระดักบุลคัดบอร์ดาร์ลงเป็นการเบ่งลงกิโลตัวลงการจับเป็ดPHRC ละเป็นคอนเกรสการจับเป็ดอาลัมเทปทักนั่นการดักPini lagi ni tum exactly a program mangga lagi ni tum pini ka welcome a program candidate Phan kai Ratan sar Phan kadam tangan ni penalang li nomination file la kado we pen step ta angat pen ni tum patumi pensi la so asai mangga ken patumi pu dipu pen pu up to Santipuran patumi diopanian patang lo la se pini bangke putho ladak Duarbagori lapu aset tu pini ke cengsi lo ladak dai thor pensi cengpon lo lasi ladapen pu dam pensi angton lapu nilip khoi pensi pini tampo welcome program la kam antena item nam PHRC pen congress lamang so line lo lamang so ke line lam thebang ke non be ke to boma sarkar phang ke pakrab ji mate ke la to ke param ji phasine nang tum ka chise ka chadang kusi pinang ana tum pen lam chi paklang pon la pen nang tum amuni thi jana tum lam chi paklang pon lo antela dak bokajan el long pen pe rotoning te khai pan phai da si Sojorong Phan pada munji mana itu? Nitum kelake isia party isia organization pulote anutin stame amina apa aja kong Phan ke alang tum ke nitum sikang tang nai puci pupo stame kelake mo apor huci teglompo stame nona phong bang kelake nitum Congress lapen APLC jitu opposition alliance celang pet pensi nitum nona phong bang nitum ke kacedan khaya perman lapen longri longpat perman metang adhorom la pen la kado ya puthak itum karbi akhai phana perman pen si non phong bang itum alliance pen chelang pet pen si APSLC la pen congress chelang pet pen si itum la so non phong bang ke itum BJP phan bang ke perem vek po khaya hutur khaya phan kelang rem la pe longri longpat phan ke pawira tum a party pusin itum la tum BJP po afang ke itum hoksi alang tu pan itum ke parem phan si itum chisiklo la pen parem ta parem vek po laki nitum non pensi klardak pen nitum ningje lo lapen non alang litum BJP tum long sidami alang litum amuni tum lok pusi cembata tai sidami kali 60 to 70% amuni lake nitum alang litum long alli ke chondeni phan lapen tangka maha ke chondeni phansi alang litum long dodul lo sami ki pi bangke alang tum phan pipi lake klardak pensi lake nitum waidak mane alang litum phan bhut phan bangke alang phan pipe lake hokal pelam lake nitum jitu rada tum general tum aning alu alam lo lake lasi lan rada tum bangke non bangke kado kawe kar binglong stame cherok toklo lapen kedam tangarni stame jitu BJP ahona bangke rada tum chomat edlo lapen hingno puchini daklo lapen hala congress adin hut bangke rat tum ajat stame abar sailong dun lapen dak dai thor habar lom punon kar binglong lelangon congress adin jitu ke claim kama son bangke BJP tum kam claim kedetlo la penona bangke la so jitu BJP tum kar bianglong kya hon ke hing nopi ka joine si non ke APHLC la pen jitu congress tum sedame sivet aklai ke donang ko kel hanlo a link pen namai la so BJP phan pa jut nang po kalite munira phan sanglin pho jitu aprang congress adin ki pilin thong ke badin la pen jitu congress din hot ayuni mayoni baido jitu old age pension widower pension la pen jitu arta ke do o korjang tum pinan ke do ke de suri cap ki pi lahai lam an ke pateng ni si non banke faruk rehini ra hokke batang ka pen si muni tuman ki pa meglu la sikar benglong rat la pen ka do kawe ingjir tume pai tum da me chini le BJP tum banke la ke meme muni ra phan je scheme pen joine si politics pathucha la sipini la dak ning arong lo akai tame BJP tum pula ka do kawe BJP long join lablo na hok tame congress ave puke pini ke dak ke ang thek long dak lag je congress la pen APHLC no du chingru pet pen ke je kar benglong pen ke BJP afan ke pangjar fit pavelo la sikichi sido la pen la puke arido la suari la so kichi ensi podomphur ke ingti petsi dai thora langroi loplotsi kajuni kaliuni aroi padama habumo potro padama ha Bangladesh padama la la hepi bangke bogoja del elonge 1,57,241 apputo lapsong mo dali on baglong ili tumma mo pen same pulo je rada tum chisik danglo aning bangla tum kado kawe chisik pen BJP afan ge wood people diplomati di la so potsi arlo BJP long dun same la ke non APHLC la pen congress align to man people la pen BJP ramvek po la pen do pick avut pen si haji pusi tum ning thelo
asap sorkar pen kongres yok sedali tu bang dan lebih pun dari ladak dua bukan dan elong first step ke kupilon nali kita yok sedali first step bangke rada tumhan ke cine kicho panglim ka do kabe ko son sinon ko nasil hai rada tangka kidam etma halla sokelang chari bangke nang sodlo lapen kongres tumke lahai long la PPHS tumke government jitu functioni long chudunde jitu bang bisar kindar je tum lo ahin pen hedi bang pari patar limnang wifis tame karbiang long arada poisa kona sikidia kidam etma lahai lo ke klempo lapen rada tum ning ke hang teng aprang ladak nangli tumne phanang pahay ho rada tum phan ke claim piason model school ta model hospital ta jitu model college ta model girl hostel ta delong pirthel hai delong antame congress din si kimlo school antame ladak boundary wall pe cycle stand and danglok pithe claim lablo hala son si rada phan claim pipon po rada tumari deng paisa pale po rada tum phan kam jam contract danglok pithe ka do kabe kichu claim ponabar sai pipo lape hem kichu e ache khadi hala tax mo khata pabe po rada tum non hangjo lo angela so nang li haida tela bang so lam nang kilo 244A bangke APHLC la pen congress tuma ke mang da dolo la pehala so constitution long jitu kipi ponta pini ani karjap thirta di la ke congress din si kipilo mani sinai ma puke ta BJP tunge la hai ningje je politics chot pini ani Narendra Modi kona barne bangalo Amit Shah bangalo sta tuliram long hang la pen BJP tum bangke jitiat amend ena he parno dun da he ang ho ching hip tibla so lam bangke BJP ya tum MLA bank free ke pari tum do ba free first time la tum ticket chipi pede tu patha nang le chini don alang tumi thang da ke che fere lo la pen BJP long ke di ke claim the kere set ke mesena tumhani pipe ladak pu elo pote opposition amuni pustame jitu ke dam tang apor jitula lang elo pote karbiang long long MLA do an pen ke mumin halo ke meke hikhira munit phan la tum long le la tum phan ke nai ke pokso case ke do tum phan la tum ke uto wala tum son son hala tum son long le ke chu yora tum si bisikiri la lo si la BJP long bang ke mesena tum phan ke claim thek tuma war sai pipelo non ta me jitu BJP phan ki pitanga candidate tum hai ku PPC lam ke ning je ki pasi muma ngali tumar julong lo ke la pen la dak jitu bukajan LA pen ki pi bang ke li tum inglong atok anu ke do tum hangi chathanang lel di ku pi record ma hala model hospital ki kim hota 18 জন ভান বাংক্রেনের কে ফান্নে পনেত বো হানিলি হেম লং যে যাই থং কেবলা পেন গ্রেনাই না কেবার কে কোমা তুমলো দাই থর লম হালা সুদুন এ মুনি তুম চোকলে মনে বরগ yang phong pine thesire ke chujoran tame taxi pinanga party lobo la sona party li tum hanang lang bha hala soni li tum la am ke rap muni tum hada ke chak pustame pilo ba chuplang bang ke hala sohut je hala haya tangka poisa hai pini ani bang ke dipo town la pen kado kabe corporate tum phan si pilap rada tum ke hala so MOS MOU poisa ta pini ani ta chodun long le rada tum phan abar sai pale le dang le congress abina hutame uja roilo tangke bill kipi marsending lo tangke bill kipi tame BJP sarkar tuma banke haya adang khegulong le asu patha kupia polo la so lam banali tumna karju me piglo BJP ho to banke matro corporate se tum phan la pen congress tum puno la tum banke ha SDC hotame de parjuno ne je congress hot ke 21 tame puja Christmas jitu bihu ajata festival dona monite tum phala so ke tangka ke nang so do pusi hala so pache don si pipi BJP tum ke lahai matha the lahai tum ke jitu corporate la pena mithanga don rap to koson si sari crore gari chenam longima koson si multi million hem chikim longima hala hai si ka do kabe BJP tum ke mithang tum aphan si matha cho sakuri bakuri ki pita poisa pen chu no ne kidin turam ba hang puloke nang pahai no sakuri bakuri ta poisa en e pu aprang en edlo non kiba energy en e pu lamcha ki pilelo hala punrola ka झुमला li polage Amit Shah ki pu hedi lasi BJP party lo pate chine bank ke चौकीदार चोर है BJP party झुमला है लांदलो an bang long ni sar nang li tum la le tuma long pho pen long pho hai et pu karbiang long ke autonomous council andar ke lano Pangkas China Phan, Karbiang Long Autonomous Council Ahin Pen Kopisi, Insai Dunma Pusi Pini Hampanga Songpu, Chipu Pepin Pensi, Karbiang Long Autonomous Council Asai Hemalong, Nangkahumri, Kewang Pusi, Pol Terang, Patma Teron,
Sarmon Hanse, Lapen, Wilson Rongpi, Lapen Arisang Ho Tumpen, Karbi Anglong Autonomous Council, Secretariat Phan, Kachetongda. Tangte, Pangkas Chena Puta, Karbi Anglong Autonomous Council, Secretariat Phan, Kachetongdam Abirta Putak, Perangkia Tingnopen, Rad Detapan, Kapar Jupon Alamte, Alangli Tumpenle, Arjuponik Sinang. News Report, Karbi Anglong News Channel. Party song ju bipin na chingrum tet pen sebang lo ka chingrum tet na da Karbi Autonomous Council long ke bang nang kok bang ke dam tangar ni nilitum na chenglok kape ka song pada KSA pen chenglok KSYC la pen chenglok kape ka song tu mada Pangkas Jen abiro hi again support hat ilitum mada chingrum tet pen isi memorandum pa jirlo memorandum pa jirna kok bang ke ilitum aphan ka hok peta kang sai nangi mate trading license mo ithanangi la pen alangli ka choklem bom hala contract a farm bolone a company bolone hala bang blacklist claim nangi kusin ilitum la sonia ke mang pensi pachu memorandum pilo la pen pini bang ke ilitum hithiru yapi nang chumri phan bang lo ka tarli bang ko anang deng se ke deng ma po non secretary ke hai medical or medical in charge pen ke thanu na deng de tarli bang tangat lu kusin ne than tarli bang tangat lo la pen so la bang so report bang ke principal secretary mate PS ari deng se lu bon sa tame hala bang so report bang ke alang litum public domain long banangi polo publicly alang li bang claim nangi polo athema hala bang so report long copy tong do ne nilitum ladak song tu mane chini ne derlo kirai tong kirai lom ne mate a hok per kang sai phasa ladak katiar lo ne labang so butha bai nilitum chini unde apotri nilitum ma ke Karbi Autonomous Council ladak in charge IEM lapen ladak a secretary mana kachuning ri padikrim lo hala bang so report bang ke nilitum man piklang nangi athe nilitum a rights do Opipon ma pulo patang te nilitum hada office ong na visit dam lek lo hada office ong ka visit dam pe nilitum hasi nang thanik dak lo je Pangkas Jen amuni nang chotoi vek do bahini halang litum si nang kangkir po apot si non a report ong mangalang litum ang phun kirai phanone opipolo ne hala bang so bang puthak bang ke nepiklang ke naji non alang litum deep joy bang ke nilitum la bang ke ning sami ke la bang ke alang li phan protection ki ps on se mandelo apot si Prabjin ben labang so report alang litum publicly kurina po mate public bang kurina po la penil tuma ke mang ben ke cheng ben ko pima non tuana lalo soni ben lo mang thiblo jong thiblo Prabjin ben alang li trading license en khana po la pen Pangkas Jen buganu kapre kalilo alang li ke nepotism a product lo apot si alang li ka choklem bom RK Enterprise pen chenglok MK Enterprise halabang so a farm a registration bang ke Prabjin pen Karbi Autonomous Council pen blacklist claim nangi pusi nitum hin pen ke da KSA pen chenglok nitum song kapre hang paso dak lo lopen akang sai long le tik bang ke authority atum han ke nitum hin pen ke pressurize bang ke pivoy ko আহিছো আমি কাউন্সিলত আজি KSA বা KNYC বা বেলেগ অর্গানাইজেশন ফালে পৰা অহা নাই যোনটো যোৱা দিনত দোকান বন্ধ কৰা ধৰি কিনি যিমান আন্দোলন কৰিছে তো কাৰ্বি ৰাইজে আন্দোলন কৰিছে আৰু আজি আমি ইয়াত কাউন্সিলত অহাটো আমি কাৰ্বি ৰাইজৰ ফালে পৰাহে আমি আজি আহিছো আজি আমি একতা হৈছো আজি আমি একতা হৈ কিনি আমি যোৱা দিনত যোনটো মেমোৰেন্ডাম দিছো মেমোৰেন্ডাম দিয়া পিছত আমি শুনিব পাইছো যে ইয়াত পংকজ জেন বা পংকজ লালৱানী কাৰণে ইনকোয়াৰি হোৱা হৈছে বুলি কিন্তু ইনকোয়াৰিত কিমান কি প্ৰসেস হৈছে বা ইনকোয়াৰিটো কিমান আগবাঢ়িছে বুলি আমি আজি জানিব কাৰণে আহিছিলো আমাৰ ইয়াত মেডিকেল ডিপাৰ্টমেন্টৰ আমাৰ সেক্ৰেটাৰী ছাৰৰ লগত ইয়াত আমি জানিবলগীয়া বস্তুটো বহুত আছে কথাটো এনেকে হৈছে যে যোৱা দিনত ইনকোয়াৰি হোৱাটো ইনকোয়াৰিটো তেওঁলোকে এতিয়ালৈকেও পাব্লিকলি কৰা নাই আমি জানিব পাইছো যে আমাৰ সেক্ৰেটাৰী ছাৰে কৈছে ইনকোয়াৰিটো অলৰেডি ক্লোজ হৈ গ'ল মানে ইনকোয়াৰিটো কমপ্লিট হৈ গ'ল ইনকোয়াৰিটো কমপ্লিট হোৱা পিছত এতিয়া ইনকোয়াৰি ৰিপৰ্টটো বা ইনকোয়াৰিত কি ওলাইছে বা এতিয়া ডিপাৰ্টমেন্ট পৰা ফালে পৰা কি কৰিছে সেইটো এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এইটো প্ৰাইভেচি কৰি থৈ দিছে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে এইটো পাব্লিকলি আনা নাই সেইটোহে আমি জানিব আহিছিলো আৰু এতিয়া আমি ৰিপৰ্টটো নহালৈকে আমি এতিয়া আমাৰ কাৰ্বি ৰাজ্যৰ ফালে পৰা আমি একো ইয়াত অপশন দেখা নাই বা আমি একো অপশন মানে দিব নোৱাৰা নিচিনা আমি ইয়াত আমি অপশন দিব নোৱাৰা নিচিনা ইয়াত আমি হৈ আছে কিন্তু বস্তুটো যোৱা দিনত পৰা আমি বাৰম্বাৰ কৈছো যে যোনটো নেপোটিজম হৈছে যোনটো ইয়াত কাৰাপশ্যন হৈছে কাৰাপশ্যনৰ লগত ইয়াত যোনটো চাকৰি কিনা বেচা কৰা হৈছে বা ইয়াত চাকৰি দালালি কৰা হৈছে সেইটো ডিপাৰ্টমেন্টৰ অথৰিটিজৰ পৰা যোনটো অথৰাইজ নোহোৱালৈকেতো এইটো হ'ব নোৱাৰে আজিৰ দিনত হ'ব পাৰে পংকজ জেন কোনো ডিপাৰ্টমেন্টৰ মানুহ নহয় পংকজ জেন এটা কাপোৰ বেপাৰী
এটা কাপোৰ বেপাৰী হৈ কিনি যে গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে যে তেওঁ যে নচাই ফুৰিছে সেইটো আমি আচৰিত হ'বলগীয়া কথা আৰু আজিৰ দিনত আমি দেখিব পাইছোঁ যে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাহে তেওঁৰ কাৰণে প্ৰটেকশ্যন দিয়া নিচিনা আমি দেখিব পাইছোঁ প্ৰটেকশ্যন দিয়া কথাটো এনেকৈ হৈছে যে যদি প্ৰটেকশ্যন দিয়া হোৱা নাই ক'লে আজিলৈকে ইনকুৱাৰী ৰিপৰ্টটো পাব্লিকলি অনা নাই কেলে নে পংকজেন কাৰণে কি ক্লিন চিট দিয়া হৈছে নেকি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালে পৰা সেইটো আজি আমাৰ প্ৰশ্ন আৰু এটা কথা মই আজি ডিছক্ল'জ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কৰাপশ্যনটো হোৱাটো হৈ আছে আমি এটা দুটা আমি RTI কাগজো আমি পাব্লিকলি আনিছোঁ কিন্তু অহা দিনত আৰু আমি আনিম আৰু ইয়াত আজি আমি আকৌ জানিব পাইছোঁ যে পংকজেনৰ যোনটো ড্ৰাইভাৰ যুগল বসুমতাৰী পংকজেনৰ ড্ৰাইভাৰ যুগল বসুমতাৰীৰ মিছেছ যোনটো নীলিমা ৰংহাংপিৰ নামতে কৰোৰ টকা তেওঁ কাম নকৰাকৈ বিল ড্ৰ কৰিছে আৰু ইয়াত ফেভৰেটিজম কৰা হৈছে নেপোটিজম কৰা হৈছে ইয়াত তেওঁলোকে তাৰ পিছতে এতিয়া নীলিমা ৰংহাংপিৰ ক'ত আছে ক'লেতো তেওঁক কিমান কৰাপশ্যন কৰাৰ পিছত হ'লেও ইয়াত চাকৰি দিয়া হৈছে এইটো বেকডৰ তেওঁলোকে চাকৰি দিয়া হৈছে বুলি আমি জানিব পাইছোঁ আৰু আজিৰ দিনত আমাৰ এটা প্ৰশ্ন আমাৰ মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ EMৰ কাৰণে বা আমাৰ ইয়াত ছেক্ৰেটাৰীৰ কাৰণে বা আমাৰ ইয়াত CM ছাৰ আমাৰ তুলেন মহাং ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে যে পংকজেন এটা কাপোৰ বেপাৰী হৈ কিনি এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েল এতিয়া যুগল বসুমতীৰ যোন এতিয়া চিফ এডিচনেলত এতিয়া কিবা 3rd গ্ৰেড নে 4th গ্ৰেড পষ্টত আছে বুলি জানিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া এজন ডিপাৰ্টমেণ্ট অফিচিয়েলছে আজিৰ দিনত পংকজেনৰ ড্ৰাইভাৰ হৈছে কেনেকৈ সেইটো কোনে তেওঁৰ কাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েলছ বা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইয়াত যোনটো চাকৰি কৰা মানুহ কাৰণে যে পংকজেনৰ ড্ৰাইভাৰ বনাই দিছে যে সেইটো কোনে সাহস দিলে বা এইটো আমাৰ EMৰ পৰা ডাইৰেকশ্যন আছে নেকি বা আমাৰ ইয়াত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ডাইৰেকশ্যন আছে নেকি সেইটো আমাৰ আজি প্ৰশ্ন আমাৰ কাৰ্বি ৰাইজৰ প্ৰশ্ন আজি আৰু যোৱা দিনত আমি আন্দোলন কৰি আহি আছোঁ আৰু আমি ইয়াত আজি দিনতলৈকে আমি আন্দোলন কৰা বহুত দিন হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালে পৰা ৰিপৰ্ট একো দিয়া হোৱা নাই একো একশ্যন লোৱা হোৱা নাই আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা তেওঁক প্ৰটেকশ্যন দিয়া হৈছে আৰু যোনটো ইয়াত যোনটো ঘটনা যোনকেইটা মানুহ জড়িত আছিলে আমি প্ৰথম যেতিয়া আমি ইনকুৱাৰী কৰিব গৈছোঁ তেতিয়া আমাৰ কাৰণে ষ্টেটমেণ্ট এনেকৈ দিছে যে পংকজেনে ইয়াত আহি কিনি তেওঁ মানুহ লগতে ইয়াত দোকান তাৰ অফিচটো যোনটো চিফ এডিচনেল অফিচটো বন্ধ কৰি গৈছে বুলি আমাৰ লগত ষ্টেটমেণ্ট দিয়া হৈছে সেইটো আমাৰ লগত এভিডেঞ্চ হৈ আছে এটা দুটা কিন্তু ইয়াত আমি আকৌ জানিব পাইছোঁ আমি যে ইয়াত যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট ইনকুৱাৰীত ইয়াত ষ্টেটমেণ্ট দিয়া বেলেগ হৈছে তো ষ্টেটমেণ্ট যোনটো দিয়া বেলেগ হৈছে বা পংকজেনৰ ফেভাৰত ষ্টেটমেণ্ট গৈছে মানে কি ইয়াত কোনোবা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েলছ বা ইয়াত হায়াৰ অথৰিটিৰ পৰা তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াতে কি থ্ৰেটেনিং দিয়া হৈছে নেকি সেইটো আমাৰ আজি সুধিবলগীয়া প্ৰশ্ন বা ইয়াতে ক্লিন চিট দিয়া হৈ গ'ল নেকি সেইটো আমাৰ আজি কাৰ্বি ৰাইজে জানিবলগীয়া কথা সেইকাৰণেহে ইমিডিয়েটলি ৰিপৰ্টটো পাব্লিকলি আনিব লাগে আৰু যদি ৰিপৰ্টটো যদি আমাৰ কাৰ্বি ৰাইজৰ যদি বিৰোধী হৈ গ'লে সেইটো অহা দিনত যদি কিবা আমি আমাৰ কাৰ্বি ৰাইজৰ পৰা যদি কিবা কাৰ্বি আংৰ লগত যদি কিবা ডাঙৰ ঘটনা হৈ গ'লেতো সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট অফিচিয়েলছে সেইটো ৰেছপনচিবিলিটি ল'ব লাগিব সেইটো আমাৰ চিধা কথা Pinia berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me